Jasen und Okay. Hallo, ich bin Jasen aus Sofia. Ich bin hier sehr froh in Kudek auf 2240 Meter über Meeresspiegel. Здравейте, аз съм Ясен от София и се радвам да бъда тук в Мексико, в Кудек, институт създаден за обучение по методите на Берт Хелингер на 2240 метра над морска височина. Здравейте, аз съм Жана Иванова от София, от България, издател на Берт Хелингер на книгите на български. Много съм щастлива, че го следвам заедно с Софи Хелингер тук, даже в Мексико. Hallo, ich bin Jana, der Herausgeber von Berts Bücher in Bulgarien. Ich bin sehr froh, dass ich ihm folgen kann, überall auf der Welt, sogar hier in Mexiko. За мен е голямо щастие за това, че тук открих много нови неща за себе си, за учителите, за учениците и за бъдещето. Ich bin sehr froh darüber, dass ich hier sehr vieles erfahren habe über die Schule, über die Lehrer und über die Zukunft der Education. И сега знам, че ще се върна в моята страна, в България, и ще разкажа на много приятели и ще занесем това движение и в България. Ich weiß, dass ich, nachdem ich nach Bulgarien zurückkomme, vieles mehr bringen will und das alles mit unseren Freunden und den Interessenten mitteilen werden. Защото ние сме отговорни за бъдещето на нашето човечество на Земята и ние знаем какво би трябвало да направим. Weil wir verantwortlich sind für die Zukunft der Menschheit und wir wissen hier, dank Bert Hellinger, was wir zu tun haben. Защото видяхме много неща, които са направени тук в Кудек, в Мексико, далече от нашата Европа. Wir haben sehr vieles hier gesehen, was man getan hat in Kudek, hier in Mexiko, so weit entfernt von Europa. Благодарим на нашите домакини от Мексико, благодарим на Берт и на Софи и благодарим на всички онези, които следват Хелингер Сиенция по света. Wir danken unsere Gastgeber aus Kudek, wir danken Bert und Sophie Hellinger, wir danken alle, die Bert und Sophie überall auf der Welt folgen.